Eitendekero erya National Teachers College NTC Kabale rakahindurwa gavumenti ryaba erya Uganda National Institute for Teachers Education Kabale omu mwaka gw'2024 okugira ngu ritandike kushomesa za degree ahansi y'iteeka narishi statutory instrument namba 53 2024 ey'amatendekero ag'omuringo nk'ogu kandi hariho erya Karero, Mubende n'ahandi. Itendekero erya Uganda National Teachers College Kabale rikatandikwaho omu mwaka gw'1994 emyaka 42 ehingwire. Hati mukuru w'itendekero eri Annette Komunda yagambira nkagashaka witu ngu n'obukira bekiri ngu itendekero rikija kuhebwayo omu butongore konka bakiriyo nibarwana n'okutunga sente ezirabayambe okugira ebibayekorera. Kuresinga amabati abo bakamenyesha ngu lomu z'abaana zirije n'abashomesa baretenga biliyoni 5.6 quotations bakabasi. Komunda nagira ngu kubarabe nibahereza y'itendekero bimwe ebibarashabe gavumenti n'okugira ngu haboneho sente zo kuhunduza itendekero eri. Ebituretenga ngu bamara kwija batukwatireho ekyo kubanza omuri byona oburaro bw'abaana n'oburaro bw'abashomesa. Tukyayine ekyo mujungu yabire nayeta ngu ni asbestos. Aza ekyo kikooko ngu ni asbestos kineko kukirashisha amagara g'omuntu. Mbwenu turashaba ngu bakiheho omwaka kugira ngu abariyo ry'ibati batutereho ibati eriboniire eritiinemu oburwire. Okurugerera Komunda bakuru b'itendekero batwire nibashaba gavumenti okwihakare itendekero ryabire ritakagwire okugira ngu haboneke sente zo kwihaho ago mabati konka bitwire biryo byabusha. Twamara obwire buri matu bakigambaho n'amabaruwa tugahandikire konka twineyo enokuraganisibwa. Kiretenge sente nyingi ahabo kugira ngo ago mabati gari toxic gari toxic garashisha amagara g'omuntu kandi ngije gagumiza obushego buryo muri ago mabati burarwaza kansa. Academic Registrar ahabw'itendekero eri Gloria Tukunda nagira ngu akakiiko akakuru k'itendekero kashemerire kugumizamu nikashaba gavumenti okureebeka ngu esente ezirikuhebwa itendekero zayongyebwaho kandi gavumenti eyongerehereze omugisha aha baana baingi abarikushomera busha. Ekihango munonga ekiturenda kubashaba n'okugira ngu batuterere omuranga abantu bitu bakugezi abantu bitu bakabare tubina akasente batuterere omuranga gavumenti twongera abaana abaha government sponsorship. Obwahati kwiha gavumenti erikwihaho za National Teachers Colleges omu mwaka gw'2024 itendekero eri erya Unity Kabale biine abeegi 103 bonka abo batandikire nabo. Makuru aga gashakwa Jimmy Emmanuel omuri Kabale.